Салом, салом, подписчикои азиз. Подписчикои азиз, салом алейкум. Ҳама каса нағзи созен, саломатиё хуб. Каме хостум бо шумо суҳбат кардан, духтаро. шумо мара хуш шунавидестен, овози ма рафтест. бахшиш хай ҳози камтар шароити ҳам хеле аста ки интернетҳо сус кор кардестан. бисёри духтаро дар ноҳияҳову тарафҳои дурдашту манаи наметавонанд омада. свето шо нестай, свето ҳам камтар хирай. раҳмат духтаро. ҳама каса хубе нағзен. алейкум ба салом. алейкум духтаро. алейкум ба салом. Привет всем мои дорогие подписчики. Добрый вечер всем, кто меня слышит, кто хорошо видит. Иногда бывает, что связи очень плохие. Дорогие девчонки, духтаро азиз, я всех вас люблю. Впервые раз решилась на прямой эфир. Духтаро, марҳамат, чи саволе дорен? Если есть, какие вопросы, чем могу, тем помогу, отвечу. Спасибо. Спасибо большое, спасибо, вы все лучшие. Я тоже всех вас люблю, мои дорогие подписчики. алхамдулилла, у нас все хорошо. Худо парвардигор ҳама вақт соз бошен. Худованд ҳама вақт шуморо нигаҳбон бошад. ба унвони азиз апаву хоҳаро ки дар ғарибиянд, худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. бародаро, ман медонам ки марам мардо ҳам нигоҳ мекунанд. ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад худованди меҳрубон. Спасибо, моя драгоценная жемчужина. Рамати калон. Рахмат. Хотела давно показываться на видео, показываться в прямом эфире, но как-то все время получается. У меня, если честно, мои дорогие подписчики, курсы онлайн. Я часто занята. У меня не 2, не 3 курсы. Слава Аллаху, у меня курсов по 3-4, много еще есть. Я пока там отвечаю, пока там с ним позанимаюсь. Очень трудно выбрать время. Второй Али Гуру, шогирдой азиз, савол бисёр метиҳанд, дар комментариҳо менависонен, оиди киртадӯзӣ, оиди курсо. ҷоеш буд ки ман духтаро шумо дар нависондагим дарси рақамҳои ватсап нависондагим духтаро. мақсад барои курсо кадоме ки дуромада метавона. рости гап, курсҳои ман бепул нестанд, но қиматам нестанд духтаро. кӯшиш кардестам ки бисёри занҳоро ёрдам тим барои дар хона шиштан, ай ҳамин берун биромадан. як савдои кӯчагӣ ҳаста, мисол дар берун дар хунукиё нашинана, ҳамин як камеам боша, зарае боша, ёрдам тим киртадӯзия ёд гиран. ай дастам чанд каме омадагира духтаро ёрдам додестам. хеле бисёр саволҳое ҳастанд ки духтаро намефаҳманд, намедонанд, кӯшиш кардестанд
барои ин курсҳои онлайн кушодум, барои ки ҳамаира духтаро намешавад ки ман дар видео бимонам. Видео ки ай рости гап ай 10 минут зиёд мешавад, просмотр надорад. Худо ба шукр 32,000 подписчик дорум, не ки просмотрҳои видеом камтара. духтаро барои ҳамиқам ҳами курсҳоро кушодум ки ҳамик ҷои нозукиёра бисёри занҳо дар бифаҳмонам. Не ки бисёри подписчикои азиз чота просмотрҳои видеои ма камай. Ман намедонам барои чи шумо ки нигоҳ намекунен, лайк намемонен, баъд менависонен ки видео намепартоен. Рости гап видео партофтанам дига шавқат мебара. барои ин камтар кӯшиш кунен, просмотр кунен. як борам не ду бора қалам просмотр кунен. дастгирии шумо мада бениҳоят зарур аст. рости гап канали ман бо шумо обод аст. подписчикои азизи ман бо шумо набошен, мисол ман ҳамин канала кушодан ҳеч дар корум неста. и подписчикоам надромадистанд духтаро, бачаҳо, апоҳо, хоҳаро, модаро. ана духтаро мехостам шумо да ҳозир дар бораи бисёриш мегуфтан, дар комментариҳо менависонанд ки апа ҳамин мошинатон гирифтен, мошинаи чӣ хеле. мошинаи гирифтагин беҳтаринай мошинара ман реклама кардам, худман ин мошина гирифтам духтаро. ана рости гап агар ки шумо гирифтанӣ шавен, ҳамин ҷои гуфтаги ман меравен духтаро, бо ҳамун соҳиби ҳамун магазине ки аст шумо гап занон мекунен, ай номи канали ма гап мезанен, ҳамин мошинаҳо шумо да арзон метиҳад. барои чи ҳозир арзона духтаро? хай барои ки ҳозир сезонаш неста, ҳозир шумо да беҳад арзон меғалта, выгоднее духтаро. агар битонен бигирен, мақсад ай номи канал гап занен, хеле арзон мешавад. ман шумо да мехостам ки ҳозир як бор ҳамин мошинаҳоро шумо да нишон диҳам. духтаро мошинаи ман ҳамин мошинаи нама, ягон мисол ҷои чашмбандӣ нест. мана лорди ҳамаш тайёр. ҳамин мана ин мошинаи дарздӯзиш духтаро, сенсор няй. бо рости гап як чизи хуби дора ки барои мошина ман ролик харидам, салача харидам. рости гап ки салача дора. ман мошинаро метавонам ки ранги арубача ҳар тараф бурда биёрам духтаро. бо ҳамин хел аверлокшам дорум. мана рости гап аверлокшам ҳамин хел. мана духтаро ай ҳамин ҷадвало беҳад чизи дар кор, як ҷадвало беҳуда тавсия ман накарда будам. метавонен ки духтаро ай ҳамин намуди ҷадвало гирен. ҳамин ҷои проймаша кашиданда ҷош мисол ҷадвалш ҳаста ки чихел шумо ҷои остина кашен тоғри. ина аверлоки ма аверлоки 4 иштагай. ана ки духтарои алгуру ягон кас нест чи дар эфир. тараҳуй накардӣ кадоме бидарда. ой телефони ма қариб ай дастам меғалтид. Да, может быть, в аренду тоже дадут. Но вот тут написали как-то в автомобиле, но тут я с автомобилями как-то не дружу. Но машинки, да, можно. Дадут, по-моему, в аренду тоже дадут. И в аренду, и
это салонкати. Не, в Таджикистане что-то погода очень хныковата. Борон, хнык. Ну, барс не хай. У нас осенняя погода. Салом, салом, привет всем, всем девочкам, всем мальчикам, мужчинам, женщинам, апаухару, хаммада, привет, привет. Здравствуйте, салом, салом, дохтаро, алейктум бар, салом, дохтара, кuyxшро. Ну, можно на русском языке, можно иногда, ну, попробую, хорошо. Я постараюсь, чтобы и на русском языке тоже